Mpendo mtazamaji wa TV yetu online, leo hii tumekuletea mbolea ambayo ni organic ambayo tumetembelea hapa kiwandani kama kawaida yetu, ili kukujuza wewe mkulima ambaye kila siku unahangaika. Kabla hii mifuko unaona iko mbolea kabisa, ndo kabla haijashonwa kwenye mifuko yake. Kama unavyoiona ni mbolea bora kabisa. Hii mbolea inafaa kwa mazao ya muda mrefu, mazao yale ambayo yanalimwa muda mrefu, mfano matunda ya aina zote. Ni mbolea ni organic kabisa ambayo inatokana na mabaki ya mabua ya mahindi, maganda ya miwa, na other materials. Ndugu mkulima, usihangaike kutumia mbolea ambayo ina chemical ambayo inakuwa inaharibu rutuba ya udongo. Tunakushauri uweze kuwatembelea hawa jamaa wanaozalisha hii mbolea organic ambayo inaitwa Baocha Fertilizer. Hii ni mbolea bora sana na inafaa kwa mazao yote, mboga mboga pamoja na mazao ambayo ya muda mrefu, hasa matunda, parachichi, machungwa, maembe, limau, matunda aina zote. Inafaa sana na inakaa kwenye ardhi miaka 5. Na unaweza ukashangaa ilivyo. Ni mbolea ambayo ni nyeusi sana. Ukiweka kwenye mmea ni kidogo sana unaweka, tofauti na hizi mbolea ambazo zinakwaza chumvi chumvi. Ndugu mkulima, tunakushauri ili uweze kupata mavuno mengi, unatakiwa utumie mbolea namna hii. Kipindi hiki kinawaletea wakulima kila wakati na majira kama haya. Tutakuwa tukiendelea kukuletea na kutembelea sehemu mbalimbali ili kukuongezea weledi wa kilimo. Karibu sana kwenye kilimo cha mboga mboga, matunda na namna ya kuweza kujifunza teknolojia mbalimbali ili uweze kupata mavuno ya kutosha.